diberikan keberkahan, rahmat oleh Allah, dan insya-Allah kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah kepada kita yang bernama nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah dalam segala umur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berdaya kabar kumpul dalam satu majlis, tujuannya adalah mengikatkan silaturahim. Majlis wirid Yasin yang selalu tak adakan di malam Jumaat di Kampung Gedanyo, di Tirumo. Mudah-mudahan dengan selalu tak adakan di malam Jumaat wirid Yasinnya, Allah berikan yang pertama keberkahan, yang pertama Kampung Gedanyo, yang kedua diri Gedanyo, dan yang ketiga seluruh keluarga-keluarga Gedanyo dan tetangga-tetangga Gedanyo Bandung. Diberikan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala dan hidayah kepada Gedanyo Bandung. Selalu beriring salam ke hadapan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat, tabi'in dan para ulama yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah wirid Yasin yang dimuliakan oleh Allah, pada malamnya kita akan membacakan satu Yasin. Mudah-mudahan dengan berkat Yasin yang terbacanya, Allah berikan pahala pertama diri kitanya satu huruf yang terbacanya, sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Satu bukti malamnya saudara Gedanyo adalah bersyukuran, syukur dan nikmat yang Allah berikan. Maka apabila Gedanyo bersyukur ada nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada diri Gedanyo. Apabila Gedanyo ingkar ada nikmat daripada syukur adanya, maka singgung azab Allah Ta'ala amat pedis diterima oleh Gedanyo Bandung. Karena konteks daripada inti hakikatnya daripada syukur itu adalah menerima. Hurufnya segala Bandung, hajat dan maksud Gedanyo yang Allah berikan Pak Hurufnya, Allah kerja umum Gedanyo, baik itu mangat maupun yang hana mangat. Berarti inti adalah syukur Gedanyo, baik Gedanyo yang menerima segala hal, segala keadaan Gedanyo. Dan juga sebagaimana ke Rasulullah mengqara'a surat Yasin, sebagai siapa yang membaca surat Yasin lailatul Jumat pada malam Jumatnya, asqa'a, maka seluruhnya Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan malamnya kena satu sahabat dan silaturahim dengan cerita gurau Gedanyo, malamnya Gedanyo duduk dalam satu majlisnya yang sebagaimana kecingo di orang akhirat Gedanyo yang pempontan yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengumpul syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, semua di urut akhirat. Para jamaah wirid Yasin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Gedanyo memasuki bacaan wirid Yasin yang terlebih dahulu, Gedanyo mari kita hadiahkan pahala-pahala bacaan Yasin dan Samadiyah kepada arwah yang tengah bermaksud, yaitu arwah ayah daripada saudara Gedanyo, yaitu Bagindo Siri bin Magi, dan ibunda daripada saudara Gedanyo Zainab binti Abdullah, dan juga kepada Rasulullah SAW, kepada guru-guru Gedanyo yang kerja ilmi di Gedanyo, berkhusus kepada ibu dan ayah Gedanyo, dan juga orang-orang Islam di dalam dunianya, baik mantongna maupun yang kahanari. Mudah-mudahan juga mengumpul pahala ini. Bagaimana yang kita maksud dalam niat yang di dalam hati Gedanyo, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu disertai dengan niat. Apabila niat Gedanyo tulus, ikhlas,
fokus, mudah-mudahan pahalanya mengalir pahalanya kepada arwah-arwah yang telah maksud. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa barik wa khifat wa tabi'i wa sahbihi wa malaikati wa muqarrabin sallallahu alaihi wa lil mu'minin wa rasulih. Sekun billahi al-Fatiha. الرحمن
الصالحين رضوان الله تعالى عليهم ثم إلى والمسلمين والمسلمين من مشارق الأرضين إلى مغاربها ثم خصوصا للرحم بكر سيدي وزينب بنت عطوة من حيدان ثم على هذه من صلاة الياسين ومن شرط الفاتحة وأصولها شيء لله لكم الفاتحة ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم بسم penyakit yang ada di dalam hati kami, ya Allah. Ampunkanlah ya Allah segala kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah. Sayangi ayah kami, ya Allah. Sebagaimana ya Allah mereka menyayangi kami, ya Rahman. Allahu minkum minna wa minkum wa dhalika biwasi'ir rahmatillah
Amen.
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا
إلا الله لا إله 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 إلا الله
إليه أنا صبنا ورضاك محبتك يا الله يا مجاهد يا رب العالمين. Semoga sesuai Syekh Haji Al-Khalidi Semoga Syekh Abdul Qadir Jailani Sulaiman Masyarakat Allah لروحه مساودا من حقه وأوصل عين وفوق شيء لله فاتحة والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا رحيمين حمدا رفيعا ويكفيه ومنزلا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها قصايات يا الله يا رحمن يا رحيم ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائل يا رب العالمين. اللهم حسن عبادنا في امور كلها واجنا من كل دنيا وعذاب الاخره. اللهم انك غفور كريم حليم تحب العفو فلا يا كريم يا الله يا رحمن الرحيم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الغفران ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولشيخنا ولقرابتنا ولوالدينا ولمرشدنا ولمشايخنا ولمن الله اكبر علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك صلاتك على نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليه وأجمعين وإلى آبائنا وأمهاتنا وآبائنا وإخواننا ولشيخنا ولمشايخنا ولمن نظر حق علينا يا الله وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا استغيثنا يا الله
أرض الله بمثل ثواب من كان لهما كذا وكذا يا الله كذا وكذا يا الله من صورة يسير بكرمك ونجد من النار لهما اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزولهما اللهم اغفر لهما يا الله اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزولهما ووسع مدخلهما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبرهما اللهم اجعل قبرهما يا الله ولا تعذبنا بعد لهما ولنا لهما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لنا وذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولشيخ المقرب والاخوان وبرنا وغفر وغفر والفدر والإحسان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من يا ارحم الراحمين اللهم انصر باسم الصواب يا الله إلى الله بيدوسه بن مليء وزينب بنت عبد الله أمطرنا صبا والتعليل أجرين سواء كانوا أحياء أو أموتا وأنت تعلمهم وأسبقهم يا الله واذكر ربهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بفضلك وجودك وكرمك صوم ذلك ورفقك ونجاة من النار لنا ولهم وعفو وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع ذكرهم واصلهم بالمن والسد والبارهم ونهيهم من الخطايا يا الله يا من يا رحيم يا رب العالمين اللهم بحق ورفع يا الله ورفع يا الله ورفع يا الله الصلاة والتعليل أن توصل مقاصدنا يا الله وقصد آبائنا يا الله وقصد أمهاتنا وقصد من أجر علينا وقصد من أوصنا من بدعة من خير في الدين والدنيا وعذاب الآخرة إنك سميع دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق قدرك وكرمك الصلاة والتعليل أن تنزل رحمة يا الله والنعمة يا الله والعناية والعافية والمغفرة يا الله والهداية يا الله ورزقك يا الله والسلامة يا الله والصحة يا الله وإلهنا وآبائنا ولمن له الحق علينا وبخصوص من آله جميعا اللهم صل ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل حاجتنا حاجة مقبولة ولا تجعل حاجتنا حاجة مردودة اللهم
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
dan segala hadiahkan pahala-pahala bacaan baik Fatihah, baca Maria dan Yasin kita baca. Mudah-mudahan disampaikan segala hajat ahli rumah ini sampai ke tujuan yang dimaksud. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.